بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هو الله مصرف القلوب والأبصار، أمرنا بالإخلاص له والإنابة إليه. يقول جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو القائل: ولله الدين الخالص. والصلاة والسلام على رسوله القائل: إنما الأعمال بالنيات. نشكره على جزيل نعمه وعظيم آلائه، ونسأله أن يديم علينا المحبة لطاعته ومرضاته والصبر على أقداره وقضائه. إن يتي الله أو الله تدد مولو sansindirayɗo miijoji ɓerɗe o sansindira giiɗe e tasakuyeji. o Allah tedduɗo mawɗo ko kanko yamiri en laɓɓinangol mo dewal rutto e makko, ko kanko daali ɓe yimɓe yamiraka siyonayo ɓe rew Allah, kono hara ko rewgol mo laɓɓinana mo diina, laɓɓinana mo annuye. kanko Allah mo daali nokkugoo ko Allah woodani diina laaɓuka ka tuundi wo yollaaki e muɗum, wona ka annuye, wona ka golle. en juuli e onulaaɗo makko, en toranike mo Allah kisiye yo ɓeydan mo yurmende e neema. kanko onulaaɗo Allah tedduɗo, holluɗo en laawol ka rewen daɗen. o maaki kanko nulaaɗo Allah golleji ɗin fof no humodiri e annuyeji ɗin. si annuyeji ɗin moƴƴi, golleji ɗin moƴƴi jaɓama. si annuyeji ɗin boni, golleji ɗin boni. en yetti Allah e ɗi nemaji makko mawɗi. en torike mo yo o duumin giggol makko e meɗen e yiɗugol ɗoftagol mo rewa mo. en torike mo yo okku en yarlaye makko e muññagol e ñaawore makko. haray darsu meɗen on ko fii o mawdu wiyeteɗo laɓɓinangol Allah dewal, laɓɓinana mo annuye. haray ko yewteten e muɗum ko hen ɗum wiyete ihlas, e ko hen ɗum woni jipporgal ihlas e golle dewe ɗen. ko hen woni place mum on kal islam, e wonugol muɗum no himmi, e angal muɗum no hulɓinori, e mandeji wonde neɗɗanke heɓi ihlas, e jikkuji yimɓe marɓe ɓen laɓɓinangol Allah dewal. haray ko atti kon ko yewtugol ko hen ɗum wiyete ihlas. ɓay Allah yamiri yi en rewmo, kono hara ko en laɓɓinɓe. ko wiyete ihlas ko ɗum wiyete haqiqa diina kan. ko ɗum woni saabiwal du'aji moƴƴuɓe ardiɓe ɓen ka annabaɓe e ka yimɓe feƴƴuɓe. ko wiyete ihlas ko ɗum ɗon woni ƴi'al dewal ngal, ko ɗum ɗon woni ruuhu dewal ngal. karama ko ɓenno maaki wonde annuye on ko gundo dewal ngal non, gundo mo tawata ko Allah tun ƴelliti e muɗum. o annuye non pilasi makko on ka golleji no waywano ka ruuhu on pilasi ɗon e ɓandu ndu. haray dewal e ɓaawa laɓɓingol no waywa ɓandu ndu mara ruuhu, haray ndu wura ko loopal melenwal. haray noon ko wiyete ihlas karama koɓɓen no maaki, woɓɓe no wi'i ko ƴettugol faandunde muɗum nden fop e dewal ngal fop telɗinana Allah bajjo seniiɗo on.
woɓɓe no inni ko ƴettugol golle muɗum ɗen siiwa ɗe haa ɗe laaɓa puy hara a haajaka ko tagu ngun wattanta yiili e ko wonɗa gollude kon hara haaju ma ala e si goɗɗo no ndaarude golle ma no wattan yiili e majje ma no coobude haaju ma ala e mum hiɗa siiwiɗe haa laaɓi poy hertinani Allah bajjo seniiɗo on woɓɓe no inni ko wiyete ihlas ko yejjitugol few ko yimɓe ɓen ndaarata kon sabu an haray ko Allah taguɗoma on sutiɗa a humpaka ko yimɓe sutoto ko humpaɗa o ko Allah suti kon woɓɓe no inni ko wiyete ihlas koyo taw hara kene on e gundo on fof no fotane kama yani an on kene on e gundo on no fotane ko gollata kon ñalorma e ko gollata kon jemma ko gollata si yimɓe no suti e ko gollata si yimɓe sutaki ko gollata a yamirama a yamiraka fopp muɗum no fotane an kene on e gundo on no fotanma woɓɓe no wi'i ko wiyete ihlas kota ɗaɓɓu seede e golle maɗen few si wona Allah ita goto ƴellito e golle maɗen si wona Allah woɓɓe no inni ko wiyete ihlas ko gundo wonɗo hakkunde Allah e jiyaɗo makko on ko tawata goto anda si wona kanko Allah pet haray konguɗi karama koɓe no ɗuuɗi ko wiyete ihlas kono fof muɗum no hawtiti nokku ngotu wonde golle maɗen ya mooɓidirɗe annuye on e golle ɗen ƴetta ɗum ɗon tummidira watta e sooke Allah no famirten noon hara haaju ma ala e geɓal gooto nder ton ko ɗum ɗon wiyete ihlas ko karama ko ɓen yaltini kon e defte maɓɓe ɗen e konguɗi maɓɓe ɗin haray noon jipporde ko wiyete ihlasu ka dewal pilasi muɗum on ka dewal no mawni sabuna si ihlasu on ittama e dewal ngal ko lutti kon fof ko hawkete ko ɗum waɗi si ko wiyete ihlas ko sifa e sifaji yimɓe aljanna ɓenno ihlasu si tawi ala ko sifaji yimɓe yiite ɓen Allah no daali man kana yuridu harsa al akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq wo mono faala remande l'aakhira hara ko ɗum woni ka anniye makko ko ɗum woni ka fondo makko miijo makko haray Allah ɓeydanaymo mbanɗon ngesa o remani lahara Allah on ɓeydanaymo mban ngesa o barkinanamo e muɗum o soñoya ko moƴƴi womono faala noon remande aduna tun Allah daali o okkaymo ko remani kon fiimo mana muɗum si tawi golle maɗen ko fi yimɓe ɓen fandani ɗaɗe a heɓay ko ɗaɓɓuɗa kon e juuɗe yimɓe ɓen siko mantore siko waccore siko teddungal siko coobede siko laamu siko ardagol ɗum fof si tawi noon ko Allah tun faalanaɗa golle maɗen ko fi makko Allah daali o waɗante barki e ngesa ma ngan ka lahira si tawi ɗa faala ngesa aduna mban ɗum ɗon kadi o jonnete sa heɓi ɗum ɗon ya andu haray ka lahira mara geɓal ko ɗum waɗi si ihlasu on ko sifa yimɓe aljanna angal ihlasu on ko ɗum woni sifa yimɓe yitte sabuna o daali o ma lahu fil akhirati min khalaq ko ɗum waɗi karamokoɓe moƴƴuɓe ardiɓɓen no e maɓɓe lolluɗo e pottitinoɓe e fi aduna ruuɗi e aduna few o lollidi e muɗum fof no andi fi makko wiyeteɗo Ibrahima ibn Adham al-Balkhi on ɗon himo maaki e nder konguɗi makko hay hunde ala e neɗɗanke faalaɗo lollude hay hunde ala e ko gomɗani Allah on karama kojo ɗon ko ɗum maaki wosiɗa faala nantude inde wona awa ko kaari ɓuri fuu ko kaari woni ɗum ɗo e ɗum ɗo
wo si tawi woni ko ɗum woni ka ɓernde ma nantugol inde haray a gomɗanali Allah ɗum kanko Ibrahima ibni Adhama rahimahullahu o maki wo fi hen ɗum yimɓe ɓen koye hoore anniyeji maɓɓe ɗin ɓe immintinoyte si tawi noon an anniye ma on ko lollugol faalaɗa nantugol inde haray a gomɗanali Allah e dewal mangal goɗɗo e karama ko ɓen kadi no maki piiji ɗin fop ko ɓuri mettude heɓude satta fota ko wiyete ihlas ko ɗum ɓuri teddude wonkiki ha nde goɗɗo no heɓa ihlas haray o wawi wonki makko kin sabu na wonki no yiɗi coobede wonki no yiɗi ko yimɓe wattanta yiili hingirgigiwi fo waɗa ko wiyete konɗen hoggirowi e hoore golle goɗɗo wonki no yiɗi ɗum si tawi noon a fooliki ha a heɓi ihlas hara a heɓi ko ɗaɓɓete kon karamo ko ɓeɓen no maki goɗɗo e maɓɓe no make Sufyana Sawri rahimahullah himo maki hay hunde ala komi yangodi e muɗum ha mi ronki laawol no mi wawira foolude ɗum foti e annuye an on hay hunde ala komi yangodi e muɗum mi tampidi e muɗum fiyo laaɓu foti e annuye an on sabuna ɗum no yawi ko waylitoto no yawi ko sansoto iɗa natira e golle fi moƴƴere e fi ɗaɓɓugol aljanna yi'a nder ton situation tun tawa ɓernde nden sansinoke annuye on sansike wontani goɗɗum ko o kalamo kojo maki ay hunde o yango daali e mum foti e koko wiyete annuye laɓɓingol fondo laɓɓingol ɓernde laɓɓina annuye haray noon himmugol koko wiyete ihlas no mawni ha sabuna sa andi ko wonɗa yangade kon fop e aduna ko fiya heɓ moƴƴere kalahira ya andu ɗum no himmi ko hen ɗum non jonna e ma nden ɗon moƴƴere ko laɓɓingol ngol ko ɗum waɗi si tawi laɓɓingol annuye on ko ɗum ɗo woni sabu daɗugol uutingol Allah no daali innama yataqabbalu llah min almuttaqin karamo ko ɓen no maki Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓata golle wo golle ɗe tawata tuundi annuye bonɗo ma angal laaɓugol jillugol naati nder ton ɗum ɗon ko hawkete ɗum nulaaɗo no maaki inna allaha la yaqbalu min al amal illa ma kana khalisan wabtughiya biha wajhu llah Allah o jaɓata golle wo golle si wona ɗe tawata no laaɓi poy hara ko fii makko kanko tun ɗe fandora ko lutti konko memata no jeeya e himmugol koko wiyete ihlas wonde ihlasu on no wayla golle tosoke mawnina ɗe haa ɗe fota e pelle goɗɗo no itta sadaka ko barkiɗi wano tamarore ni ma lemunere ma mangore ma bananaru e annuye ɗaɓɓirgol fii Allah Allah ƴetta ɗum sabu annuye makko moƴƴo laaɓuɗo on o ne'a ɗum haa wawa pelle pelle iɗa golla golle hungo kunni kun yawitiɗa si tawi annuye ma on no laaɓi Allah mawnina ɗum joddi ndi wona tulowa pelle pelle ko ɗum waɗi karamokojo goo no maake Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah o maaki no heewi e golle hun toso kun tawata annuye moƴƴon ɗuɗɗinayi kun no heewi e golle jane hara annuye makko on fanɗinayi joddi ndi ko ɗum waɗi ko annuye on ko ɗon golle ɗen fof humi si mawni si moƴƴi si annuye on boni kadi si ɗafa laawi ay boni no jeeya e himmugol o annuye moƴƴo golle laaɓuɗe no waylita golle ɗe wowtaɗe waɗede ɗen ɗe tawata ko bee waɗaɗe wano ñaamugol e yarugol e wondugol e suddiɗo mum e ko nandi e muɗum ɗum ɗo fof ko aada banu adama moƴƴo bonɗo fof hawray e muɗum kono annuye moƴƴo on no wayla ɗen ɗon aadaje ma no wayla ɗin ɗon aadaji watta dewe
e hinko ko duwaɗa wadde wano ñamgol e yargol e ɗanagol kono wontane dewal ala ko baraji heɓata saabu annuye moƴƴo dardiaji buy heɓu e mum masalan sa anni ke hiɗa ñamude kono ko fiya a sembu e rewgol Allah ngol Allah okkorte baraji muɗum a anni ke hiɗa resude digi fiya sangin hoore ma sangina wonkimaki wona reenaki e ko soɓi e ɗaɓɓugol zurriya mo tawata lutta e ɓaawa ma e rewgol Allah du'anoma ɗum ɗon ko aada tun kono e hoore konko tawi ɗon ko aada wonta e ɗaɓɓirɗum baraji wonta sunna ka heɓata baraji buy o annuye no laɓɓina ɓernde itta ɓernde nden e gañanandi ko wawata laɓɓinde ɓernde e gañanandi wo ko annuye moƴƴo ko oɗo annuye moƴƴo ñawdata dendaningal ñabbeeli wonkiɗi o annuye moƴƴo ko wiyete kon ihlas laɓɓingol dewal ngal laɓɓina annuye on no sabimbina yaafagol junubaji neɗɗanke ɗin fuu masalan o tawhidi koka nder ɓernde woni konngol tawhidi ngol si tawi ko laaɓugol poy wowluɗa ko woni konka ɓernde rimi yaltiti feeñi ka tere gollama ɗum ɗon sunna e junubaji ootiɗin fof wano ardi noon e o hadise selluɗo mo nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallama yewti fi mum karamokoɓe hadise ɓen no yaltinimo wano oɗo debbo bonɗo wonno ɗo huude kuuɗe bonɗe kuuɗe ñidduɗe o ƴetti annuye makko moƴƴo on sabu muɗum o yurmini rawandu sabu on annuye makko moƴƴo mo tawata on o ñembi Allah e golle makko ɗen hella ka yurmede o sifitori sifa Allah yurmingol o yurmini ndi jahori ndi tawata ko jahori ñiddundi ndi tawata ko jahori sifandi sifa bonɗo sabu annuye makko moƴƴo on Allahu on yaafimo sunni junubaji makko ɗin fuu iɗen andi toujours goɗɗo goo kadi laaɓuɗo annuye o warno wonkiji ɗuɗuɗi o tuubi ɓayta e annuye makko on no laaɓi poy Allah yaafimo sunni junubaji makko ɗin fuu o naati aljanna ɗum fof ko misal hollugol wonde ko annuye on woni dewal ngal ɗeɗo golle laaɓuɗe no itta sattendeji ɗin fuu iɗen andi hadise no ari wonɗo ka sahih al Bukhari e Muslim fi o hadise mo fammere nden uddino e hoore ɓe a yimɓe tato ɓe anduɗen fi mum hadise on lolli fota fetere mawnde ari uddi dambugal ka ɓe yaltirta ɗon hiɓe ka nder fammere tawi ala no ɓe yaltira ko annuyeji maɓɓe moƴƴi ɗin laaɓuɗi ɗin golle maɓɓe moƴƴe ɗen ɓe yettori Allah sabu laaɓugol annuye on Allah on yolɗinani ɓe o itti ɓe nden ɗon ande ɗum ɗon kadi holli en wonde kala golle moƴƴe ɗe anniyorɗa fi Allah laɓɓinɗa annuye on ɗe yaltinte e ko wiyete kon sattende ande iɗen andi toujours annuye moƴƴo no hewtina goɗɗo darja wakkiliɗo mana mum an ko a ronkituɗo a wawata wadde golle ɗen kono sabu annuye ma moƴƴo on hewtine e golle golluɗo on ari e hadis nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki hari ɓe yehi jihaadi o maaki ndaara ka wonɗen ɗo ene hiɗen fewtodiri e ɓe ayɓe hiɗen soppidirde hiɗen lakka hiɗen ngula hiɗen weela hiɗen ɗonɗa hiɗen tampi hiɗen wareede kono yimɓe goo no jooɗi Madina ɓe araali sabu annuye maɓɓe moƴƴo on hiɓe faala arde ɓe ronku laawol ma ɓe wawata kala ka naatuɗen e bolol ma e fello ma ƴawɗen tintire ma soppidirɗen e woɓɓe haray ɓay annuyeji maɓɓe ɗin no wondi e meɗen yen andu enen e maɓɓe hiɗen fota baraji sabu annuye maɓɓe moƴƴo on ko waɗi ko gantoji ɗin sakkiɓe waɗugol mana muɗum holli wonde annuye moƴƴo no hewtina goɗɗo golle ɗe o gollali ɓeɗo yahaali jihaadi kono sabu annuye maɓɓe moƴƴo on waɗi ha kamɓe yahuɓe jihaadi ɓen hiɓe fota baraji sabu annuyeji maɓɓe moƴƴini oɗo annuye moƴƴo ma ɗum wiyen ihlas laɓɓinalngol Allah dewal ngal ɗum ɗon no sabimbinana neɗɗanke heɓugol baraji hay si tawi o falji
hiɗen andi goɗɗo no tinno fi ɗaɓɓitugol baraji o waɗa goɗɗum tawa ko faljere kono haysi o falji saabu annuye makko moƴƴo mo tawi on ko sawaba o faandi o faljori nder ton hatta allah on yoɓamo baraji laɓɓingol makko annuye o ko ɗum wi'eten fitinaji ɗin ka seytaneji fof ko seytane sabi mbinta fitina e ko wonkikin sabi mbinta fitina e ko aduna on sabi mbinanta neɗɗanke fitina o laɓɓingol annuye laɓɓinana allah dewal no dandan oɗo neɗɗanke e ɗi fitinaji fo fitina seytane no hulɓini ha kono siɗa mari annuye moƴƴo allah laɓɓinte dande fitina wonkikin no hulɓini ha kono siɗa mari annuye moƴƴo laaɓuɗo dewal laaɓungal allah hisinte e muɗum haray ko en ɗum wiyete maande neɗɗanke on woni muhlis en andi ko wiyete ihlas no satti kono no mari maande ko hollata goɗɗo ko muhlis no jeeya e ɗin mandeji hiɗi ɗuuɗi ha kono no jeeya e majje no jeeya e ɗin mandeji suusugol gollangol diina neɗɗanke si mari heeɓi ko wiyete kon alhamasu liddin yani suusugol wakkilo fota fota wakkilano diina kan kala ko yimɓe ɓen huuli e diina kan an waɗa kala ko yimɓe ɓen aami pimum an wakkiloɗa ittugol hoore ma sadaka gollangol diina kan hara an hiɗa suusi ukkagol e gollangol diina kan fota ɗum ko mande hiɗa mari ihlas no jeeya e mandeji wonde neɗɗanke ko muhlis si tawi golle ko waɗata kon ka gundo hara goɗɗo yi'ata andata no ɗuuɗi ɓuri ko waɗata kon ka ken ɗum ko mande wonde ko muhlis no jeeya e mandeji wonde neɗɗanke ko muhlis laɓɓinanɗo allah annuye laɓɓinanɗo mo dewal wakkilagol tampere e yangi hay si tawi oti heeɓi tampere nder ton hara o wullitatako e goto hay goto andata no o fewnduri imo accidi allah ɗum ko mande wonde ko muhlis no jeeya e mandeji ɗin yiɗugol suuɗugol golle muɗum ɗen hara wuri oti yiɗayo goɗɗo andu ko woni wadde kon hay si tawi woni yimɓe ɓen no humpa ko wonɗa wadde kon an hara yiɗa yiɗi suuɗugol no jeeya e mande wonde neɗɗanke ko muhlis moƴƴingol golle ɗuuɗuɗe e nder gundo ɗum ɗo fof ko mandeji wonde neɗɗanke on si tawi o heeɓi ɗiɗo haray o woni muhlis haray noon angal laɓɓinalngol neɗɗanke annuye angal laɓɓingol annuye neɗɗanke laɓɓinanamo allah laɓɓinanamo dewal ngal angal mu'um no hulɓini ari e hadis mo anas ibni malik radiyallahu anhu filli o maaki nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam no maaki ñande alqiyama mofte makko ɗen ɗe sendete pecce tati mofte nulaaɗo ɗen ɓe sendoyte ñande alqiyama feddeji tati fedde go'o wonnoɓe rewde allah laɓɓinanamo dewal e hoore annuye moƴƴo ko allah ɓe faalana waɗolngol ngal ɗon dewal ɓen ɗon ko fedde daroyto feere e fedde wonnoɓe gollirde yiingo e ko ɓe woni wadde kon ɓe mara dewal laaɓungal ɓe mara annuye moƴƴo e golle maɓɓe ɗen ɓen ɗon kadi ko fedde feere e fedde goo ɓe tawayno hiɓe rewde allah kono e hoore ko ɓe woni rewde allah kon hiɓe faalora nder ton goɗɗum e aduna on ko fii yoɓe heɓu goɗɗum e aduna on e moƴƴere e aduna on hiɓe rewde allah yo kono golle ɗen fof hina yiingo kono e hoore ɗum ko tawi kon golle ɗen fof ala yiingo kono noon hiɓe mari ton ɗen maslaha moolanaɗo mo ɓe woni rewirande allah fi muɗum ana si maaki o nani nulaaɗo no maaka ñande alqiyama ɗeɗo mofte sendete ɗi feddeji ɗo tati
fedde laɓɓinɓe ɓen e fedde yiinotoɓe ɓen e fedde jilluɓe nder ton maslaha muɗum ko ɓeynata kon intérêt o tino wadde hunde kaari kono ko intérêt ɗino heɓira goɗɗum haray noon abi hurayrata radiallahu anhu himo filli hadis mo en fo naneten ñande wo mo en fo anduɗen hulɓiniɗo haa sa jangimo ma a jentike mo ma a heɓi tasakwiye makko a miijitike a wawata ɗanade hakke ko anata koyno woni on hadis komo anduɗen fiimum hadise adeteɓe huɓɓitirede yiite geññande alqiyama koɓe jama on fo holori ɓen gando mawɗo on galo mawɗo on cuuco mawɗo on ɓeeɗo tato ko ɓeeɗo jama on holori kono ko ɓeeɗo tato si tawi anniye maɓɓe on moƴƴa anniye maɓɓe on laaɓa ko ɓeeɗo adoyte huɓɓitirede yiite geññande alqiyama gando on anniye on laaɓa ko fiino o teddinire o coobe ka o hewtiri o ɓeyna kaari en gidi gidiri immo ko ɗum woni anniye on galo on ko fii yo wacce hiye kaari en sifa on ala e leydi ndin ko okkata ko mo kaari ko ni ni o ɗuɗɗi waɗi ɗum ɗo waɗo jihaadi on he on ko jambaro molanaɗo noon ɗen cuuco sifa makko ala wa makko aka o yehi jihaadi wolan ni si tawi ko ɗum woni annuye ooti on si wowlama na annuye ma on noon atta Allah yoɓe kono si tawi ko annuye ma on noon ɓeeɗo tato attete huɓɓitiroyede yiite nge ñande alkiyama ɗum holli wonde angal annuye laaɓuɗo no hulɓini imamu Bayhaqi himo filli e hadise nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki aynde no ka yiite jahannama on fof mooloto nden ɗon aynde ñande wo ñande jahannama on mooloto nden ɗon aynde hakke ko nde hulɓini ko jahannama on tigi ko woni e yiite ngen fof mooloto nden ɗon aynde hakke ko nde woni nambara yo Allah dandu en nulaaɗo Allah maaki nden ɗon aynde ñande wo jahannama mooloto nde laabiiji buy nden ɗon ko hemɓe ukkoyte ton ko yimɓe yiingo ɓen wonɓe yiinade golleji maɓɓe ɗin ɓe faandoraɗi Allah ko haaju maɓɓe woni e muɗum wo ko coobede giɗigiɗinnede e fiyo yimɓe ɓen yi ko hoti woni wadde kon nden ɗon aynde ko ɓen ɗon natoyta ton yo Allah dandu en Sufyan ibn Sa'id o maaki wonde himo yamirde yimɓe ɓen hunde nde o maapudi e mum o inni hulu fii moƴƴi ɗi wonɗa wadde ɗin wono hulirta fii bonɗi ɗi wonɗa wadde ɗin hiɗa wadde moƴƴere kono yo taw hiɗa huli wa bone mo wonɗa wadde on e hin hiɗa wadde juulugol hiɗa horude hiɗa ittude jakka hiɗa ittude sadakaji hiɗa walli yimɓe ɓen kono ɗi moƴƴereji ɗi wonɗa wadde hulu fii majji wa boni ɗiɗi wonɗa wadde ɗin ɗum ɗon no holli wonde wona waɗugol golle ɗen woni important ko laɓɓingol annuye on ko ɗum woni ko himmi kon o inni wota a wonu haawotoɗo golle ma wota wonu haawotoɗo ko wonɗa wadde kon wota wonu haawiɗo hoore ma a anda si ko a malkisaɗo woni haawitade ɗo e si ko a malaɗo hunde a anda ka wonɗa ɗo fiima no majjam ma ko a malaɗo ka ko a malkisaɗo ene anda ko waɗi anda ko mayata e mum joni noon koye noon haawantoɗa golle ma haawoɗa ko wonɗa wadde ɗum ko nambara molanaɗo ari e hadis nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maki neɗɗanke no golla golle o windane golle moƴƴe ka gundo o golla ha o gayna o windane golle moƴƴe joddi moƴƴiri ka gundo si tawi annuye on no laaɓi
ɗen ɗon sowe cowale 70 ha temeɗɗe 7 ha guluuje 7 ha guluuje temeɗɗe ha hara nokku gono ala hara ko Allah tun ande ittiri muɗum seytane jokkamo iwtira ɓaawo makko taatinamo fiyo yimɓe ɓen wuwlu fi konko waɗi ɗon ɗen haa si tawi annuye makko on waylitike tawi joni ko goɗɗum ngo o fandori ɗen ɗon golle ɗe tawayno mawni ha sowama ha tiiɗi seytane jokkamo ha fiyo on jante fi makko fiyo fi makko wowle ha ɗen ɗon ɗe meheɗe taaya ha o windane yiingo si tawi woni o windanama yiingo ɗum ɗon takkama e makko haray golle ɗe boni fiw yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ari e hadis nulaɗo no maaki ñande alqiyama yimɓe goo ɗaynoyte ɓe adde ha ka aljanna ɓe holle kuɓeje ɗen ɓe holle sardinji aljanna on ɓe holle canɗi aljanna on ɓe holle hurul ayniɓe ɓen ɗum ɗon fof ɓe holle ɓe jiña ɓe sikka ɓe naata e joni si ɓe fokkiti ɓe inna naɓeɓe ka yiite ko ɓe holle tun ɓe howtorta no aywa sa ƴawni joni goɗɗum jonnugol goɗɗo a wattiti ka jiiba ma ɗum a ɓannani goɗɗo ñiiri ha o gayni o felliti o ñaamay ko memminto fi ñaamete kon fof immike e makko a ƴetti ñirniga on mbiya pottini a inni o ñaamata ɓen ɗon ko hemɓe waɗete ɗum ko ɓe ɗaynayɓe Allah ka aduna ɗo yani ɗaynayɓe hoore mum nde inna ko Allah ɗayni ñande alqiyama kadi Allah ɗaynayɓe o holla ɓe joddinintaɓe hendatako haray no woodi toon kadi piiji goo ko yimɓe ɓen sikkata ko yiingo harana yiingo yimɓe ɓen sikka ɗum ɗo ko yiingo kono harana yiingo ko hennu woni ɗum waɗa golle moƴƴe hara ko annuye moƴƴo waɗirɗa yimɓe ɓen jarne inna a waɗi ko moƴƴi a waɗi ko hitti a waɗi ko welata Allah a waɗi ko welata julɓe ɓen yimɓe ɓen jarne inna yo Allah ɓeydane moƴƴere si tawi tun hina fiya jarne fandiɗa sikkete ko yiingo ni kono hara ko welo mo Allah wonma attade weltinirde on no jeeya e piiji sikketeɗi ko yiingo harana yiingo foolotirgol e dewal fii wakkilgol yimɓe ɓen softangol dewal ngal ɓe foolotirde goɗɗo yaltina ni mbuuɗi okka miskino Allah an kadi ñembamo ƴetta sifa majji okkamo ma ɓuri majji ma goɗɗo waɗa golle moƴƴe ha gayna weltoɗa an kadi immoɗa waɗawa mum ma waɗa ɓuri muɗum ɗum ɗon wiyete foolotirgol e dewal fii softingol jama on yo yimɓe ɓe ñembe e waɗugol ko moƴƴi kon si tawi woni ko sifa ɗum waɗɗa sikkete ko yiingo kono hina yiingo ɗum ɗon ko moƴƴere goo noon ko henno waɗirɗa ɗum ko fiya ñembe e ko moƴƴi kon jama on anda onde ɗum ɗo no moƴƴi ma hiɓe andi kono hiɓe aami ma hiɓe andi kono hiɓe derfi ɗon yimɓe goo no woodi yiyayɓe moƴƴere hara ɓe faala wadde ɓe derfa ɗon ha tuma goɗɗo waɗi o oti kadi immo waɗa konko waɗɗa ɗon ha imminɗa oɗa waɗi ɗum hina yiingo wiyete no jeeya e muɗum moƴƴingol coñci mum e kenenke muɗum waɗana hoore muɗum aada labaɗo e uurengol labangol e yiɗugol labintinagol yimɓe goo sikka ɗum ko yiingo kono harana yiingo ɓay tun annuye ma on hina fiyo yimɓe ɓen innu hiɗa beɗɗi ma yimɓe ɓen inna ko a fewdorɗo ni hiɗa yiɗi laaɓal hina ɗum woni annuye ma on ko fi ñentingol diina kan no yamiri ɗum ɗon kadi haray na yiingo kontete no jeeya e ko yimɓe goo sikkata ko yiingo harana
suuɗugol junubu muɗum hara oti feññintamo few yimɓe gono sikka feññingol junubu yeeto yimɓe ko jeeya ɗum e ihlas ɗum na ihlas mo suuru hoore ma laɓɓina annuye ma on fewta e yaccagol tububuye yaccingol tububuye julɗo no ɗaɓɓira surrugol hoore muɗum hara o wirtaaki o wirtaali yimɓe ɓen surra hoore mum surra yimɓe ɓen hara o wirtaali hoore makko o wirtaali goɗɗo yimɓe goo noon no sikka yahugol feññinana yimɓe ɓen wonde no waɗi junubu ko jeeya ɗum e ihlas sina hara mo wonɗa feññinande on ko wallayɗoma no tuubira wallayɗoma no ɗoofora wallayɗoma no accitira ɗum fewne e laawol haray hato jinaka feññinana yimɓe ɓen he hanki mi ñalluy ardetere sifa ɗum wattake sina hara mo feññinanta ɗum ɗon on komo tawata waɗay ha ninsa accita tertoɗa oti sikka si wowli ɗum haray o holli yimɓe ɓen ko muhlisi kanko o suuɗata e hunde mo laɓɓinani Allah dewa hinano haray no jeeya ko yimɓe goo sikkata ko yingo harana oti lolla harana ɗum woni annuye makko on o nanta inde harana ɗum woni annuye makko on o ɗaɓɓa o humpaka o haajaka o tefa o yehi nafi yo lollu kono o lolla tun ara o mara feere wono gando nafuɗo yimɓe ɓen lollirtani yimɓe ɓen anda fi woti wowla fi makko si tawi woni tun ina ɗum o anni kanko Allah subhanahu wa ta'ala nangitirtamo haray ko annuye makko on o nangitirtamo si tawi noon hara ko ɗum o welatamo ko so yewti ma o huwi ma ɗum o waɗi goɗɗum o yaltiti ko yimɓe ɓen fof gidi-gidinno ɗuman no hara ko ɗum woni annuye makko on woni waɗirde haray o bonni golle makko ɗe amma si yimɓe ɓen waɗu tun immorde Allah alana ɗum woni annuye makko on kanko mara feere ade mara feere lollugol si tawi tun annuye makko on no moƴƴi hatta golle makko ɗen moƴƴa haray hiɗen yewta ɗo seeɗa e jikkuji yimɓe laɓɓinanɓe Allah dewal laɓɓinanimo annuye jikkuji yoga e maɓɓe ndaren e misal o gando mawɗo jeeyaɗo e salafu saleh jeeyaɗo e attiɓe ɓantude sunnanelaɗo Allah windi hadise ndaren laɓɓingol makko ngol annuye imamu Malik ibn Anas rahimahullah ɓay o windi deftere makko wiyete nden Muwatta tawi ko nde kanŋe fewno nden ñande ɓuri mayre moƴƴinaka taw hakke ko nde hawni lanɗo fewndiɗo on ɗon nden ñande o inni nde e ɗo noon ƴettende windirende ndiyan kanŋe wengende ka suudu Kaaba force yimɓe ɓen fop wonde ko nde ɗo tungollirte nde wonno Imam Malik ibn Anas ko mukhlis jikku makko on no moƴƴi himo andi si ɗum waɗama haray himo aani tataw hara ko ɗum ɗo wonoyta joddini tawina ɗum woni haaju makko o fewtilan ɗon o inni e wo sahabaɓe nulaɗo Allah ɓen no senditi aduna on fof hiɓe yowɓi hadise nulaɗo Allah on noka ko'e maɓɓe noka ɗeri maɓɓe hiɓe lanciti hina hadise on fof mi mooɓi ɗo ko gokkunni ko jungo tew yaltina ɗum e nder maayo ko ɗum mi mooɓi ɗo joni noon sen forsi yimɓe ɓen wonde ko be ko komi waɗi ɗo tungollire haray en sakkike gandal ngal hina noon warreten nde ɗo ko guɓum gokkunni e nder fello mawgo acciten yimɓe ɓen mo be ƴettira hadise on ka iwtirani mo tawi no selli o hutore
hari on say won imam Bukhari en Muslim en Ahmad en ko nandi mum fo araali taw fuɗɗi yaltinde hadis ɗum ɗon ko holli ko na inde o faala si tawino ko inde o faalano inna ena gasi o jama fo hara ko ɗum ɗo enen hande hay goɗɗo moƴƴini kaset tun sago makko anna hoko kum ɗum jujet jentoto nayi o goto jento goɗɗum gosina kum ɗum ɗum ko angal ihlas daren jikku yimɓe moƴƴuɓe ɓen sa moƴƴini deftun sago ma fof ko kum ɗon tun janggata sa finci goɗɗum sago ma fof ko ɗum ɗon tun jokkata sa waɗi goɗɗum sago ma fof ko ɗum ɗon irtirta ɓaawo muɗum sago ma a wata kontude sago ma on haka hatti yo Allah dandu en tawde ɗum ko yingono ɗaren imam Safa'i rahimahullah o wi'i e nder yewtereji makko ha hande mi yeddodiraali e goɗɗo fii diina Allah ma fi mas'ala ka nder diina Allah ma fi ɗaɓɓitugol goɗɗum ko ɗaɓɓitete si o naami annike ka anniye an ka ɓernde an yo taw hara ko kanko heɓi goonga e hoore an digi fi yomi foolu wonki an kimmi ñembamo e on goonga makko mi golla mi heɓa baraji ɗum no holli wonde o na lollugol o faala yenni joni kaari buɓɓodiri taw kaari no ɓuri mo gandal ni na ɗum haaji ɓen wonno e mum Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah goɗɗo o wi wo ñande goo ɓe yahuno jihaadi e leydi ruminko ɓen min yahi min yiidi ton e ayɓe ɓen min fotti min haɓi e nder ɗum ɗon goɗɗo goo yalti cippirgol e makko ɓe immini kefeero goo yaltu cippirgol e julɓe ɓen ko ɓeynata kon kollugol si fottanoma e gere ɓurɓe wonde njambaaru ɗiɗo immoto ko uddita gere on ɓeyna ko ɓeeɗo ɗen fottata taw uddita bon yahiri noon ha goɗɗo kadi e julɓe ɓen yalti ɓe teɓɓodiri julɗo on fooli oya o maayi goɗɗo goo kadi yalti warri noon o wonɗo sifaade o wi mi tawa e yaltuɓe ɓen fii cippiro arano ngon bon e nder ɗum ɗon tawi e nder komi yalti kon fii muɗum min wuri mi faalaka yo miɗo suumi yeeso angon ma miɗo suumi ɓandu ndu haala lutti gite ɗen fiyota yimɓe ɓen andu komi miɗo maapi miɗo jiɓi noon ko homboni e jakatay kankadi himo suuɗi ɓurinmi mi geri noon mi anditi ɓandu makko ndun mi tawi jaka ko Abdullah ibn al-Mubarak oɗa no suuɗi digi fiyota goɗɗo anditumo kanko jeyaɗo e yaltuɓe ɓen haɓi kollugol gere on hakkunde makko e ruminkoɓe ɓen goɗɗo goo kadi yalti toon no waɗi sifa ko waɗi kon himo suumi himo jiɓi noon ko hombuni e jaga ko Abdullah ibn al-Mubarak kañum kadi yalti fi cippirgol e ɓeɗo ɗen ruminkoɓe mo be e maɓɓe no suuɗi fiyota jama on anditi ɗum sakko inna woti ko jambaro ɗen andili memmingol gere yo tawa ko an attoto fellude ɗum ina sama kala noon ko cuucal molnal kono hari e hoore ɗum fof ɓe faalaka yo ando ko kamɓe ni sakko inne ko kaari hande udditani men hande ɓay fottama ko kaari udditani men ɗum ko holli ko ɓeeɗo waari no laɓɓinani Allah annuye ɓe laɓɓinani Allah dewal ɓe faalaka yo goto andu ko ɓe jokki tawi ɓe waɗi goɗɗum sago maɓɓe ɓe suuɗa yara goɗɗo andata ndaren wano o taabiyankejo mawɗo Al-Hasan al-Basri rahimahullah omo hunjino Al-Qur'ana on wa Fatiha o janngayno nde o timmina o suuɗo o waɗa hatmu on ka nder suudu fiyota goɗɗo andi o timmini Al-Qur'ana ɓe walayno naafude wota goto andu fi maɓɓe ɓe ñalla hoorude no woodi e maɓɓe hooraynoɗo so o hoori o ƴettayno ndiyan o waɗa ka hunduko makko o wuyɓo o fitta toni ɗin fiyo yimɓe ɓen sikku ko himo yari fi tun wota goɗɗo andu himo hoori hakke ko ɓe suuɗayno dewal maɓɓe ngal
o wiyeteɗo Ali ibn Bakkar rahimahullah no woodi e yoga e konguɗi makko ɗi o maaki wo fottugol e seytane no ɓuraninmi fottugol e goɗɗo momi huli wota mi yiino golle an ɗen e makko mi fukko ka Allah maana mum mi yaltude miɗo waɗoyde ko moƴƴi mi fotta e seytane min cippira ha mi foolamo no ɓuraninmi yahugol fotta e goɗɗo mo tawata si min yiidi mi miiƴoto ka ɓernde an a ko yiɗimi ɗo kon ɗum welila he ko tawi miɗo waɗa ɗum ɗo kon ɗum ɗo welila he ndarum jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe no wonirno hakkunde maɓɓe e Allah ko ɗum ɗon aninnoɓe hari kamɓe ɓe moƴƴi annuye e hoore ko ɓe wonno gollude ko moƴƴi kon fof hari ɓe huli haala ɓe huli feññingol gande ɓe huli feññingol golle ɓe huli piiji ɗin fof hari ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe no woodi e maɓɓe suuɗaynoɓe hay defte muɗum hara ko tuma ooti maayi ɗe yalta haray ɓe windi ha gayni mari panki bude ko tuma ooti maayi ɗe yalta wana o wiyeteɗo Imam Mawardi yo Allah yurmemo o suuɗuno defte ɗe o walli fiiɗen ko seeɗa ni yaltiti e gurdam makko ko ɓay o maayi ɗeɗo eɗen defte yi'a ɓay o andi hewtika o maayo fatunde makko nden ɓattike o noddi goɗɗo o inni wo walli faaɗe an ɗen defte an ɗe mi walli fiiɗen no nokkel kaari e nokkel kaari yahu yaltinaɗe simi maayi sabuna o faalaka o goɗɗo anduɗe ha ɓe coobamo e gurdam makko ɗum ɗon waɗa batte e dewal makko ngal waɗa batte e anniye makko on haray toujours ko holluɗen wonde enen ko e miskinɓe Allah yeeso ɓe salafiyankeɓe koye miskinɓe Allah yeeso ɓe moƴƴuɓe ardiɓe golle maɓɓe ɗen sen jangi defte ɗen en daari tarihaji ɗin en tawi golle maɓɓe ɗen e golle men ɗen no pottodiri fota o wiyeteɗo Ali ibn Husayn ko jemma o ƴettayno bireedi e ñaameteeji o rondo ka ɓaawo makko o ɗaɓɓita cuuɗi miskinɓe ɓen ka niwre o yaha o wallina ka dambuɗe maɓɓe o suuɗo o yalta hina yo gooto anndu hina yo gooto anndu oti finay tumbimbi uddita dambugal ngal tawa e hino ñaamete uddita dambugal ngal tawa e hino maaro e hino teew e hino ɗum ɗo e ɗum ɗo haa o maaki wonde waɗugol sadaka ka niwre jemma ko ɗum ɗon ɗe ñifata tikkere Allah nden hay toujours no woodi miskinɓe goo kadi ɓe tawata no suuɗiti jama buy andaafi maɓɓe an noon sa andi alhaali maɓɓe yo taw hara an kadi a surrayɓe surra hoore maɗa ko waɗata o waɗanaɓe wano o Ali ibn al-Husayn miskinɓe buy andude fii makko ko kanko woni ɓe jonnude ko ɓe ñaama o ɓay o maayi ko ɓay o maayi buy e maɓɓe yi'i batte dolle ko rondotono kon ka ɓaawo makko batte muɗum ka ɓaawo makko hakke ko suuɗitino ɗum ɗon ko hollugol wonde ɓe salafiyankoɓe moƴƴuɓe ardiɓe hari kamɓe annuyeji maɓɓe ɗin no laaɓi ko ye ñembuɓe kono noon ɗaɓira ɓen no woodi e maɓɓe moltotonoɓe jemma suuɗo hay ɓeygu mum faamina ko ka duusu yehi ma faamina yalti yaha molto suuɗo naafa ha ronka no woodi e maɓɓe waɗaynoɓe ɗum hina ɗawgol oɗa moƴƴere kono ko hakke ko woti faala wadde moƴƴere suuɗinde ko hay ɓeygu makko mo wondi on o faalaka yo andu ko naafugol o jokku no wawa inna e ceerno an kon juulugol tun jokkuɗa an ceerno ko dewal tun jokkuɗa mamo fotti o inna moodi an waalay naafude ni eni hakke o suuɗo diggi fiwata goɗɗo andu fi makko olle ko ɓeygu makko mo tawata e seedata haray toujours ko yi enen kadi e reenu annuyeji maɓɓe ɗin ñemben ɓe yimɓe moƴƴuɓe goɗɗo no wiyeteno Dawud ibn Abi Hind
o hoori duuɓi 40 himo hoorude gatte duuɓi 40 himo hoorude gatte hay ɓeyngu makko mo o wondi on annda wonde mo hoori on annda himo hoori ko kiikiiɗe o arata o suuɗo o hunto o suuɗo o hunto soƴƴaari makko ndin o wokkitira o ara o suuɗo o hunto digi fi tawi yimɓe ɓen anndu mo hoori duuɓi 40 soƴƴaari makko ndin o wokkitira e woni si tawi ɓe annduno himo hoori ɓe waɗantamo soƴƴaari kono kanko o suuɗa o wokkitira soƴƴaari makko ndin o hoora o ara o huntoda e maɓɓe kiikiiɗe yimɓe ɓen ara annda ɓe sikka e mo ñalli ñaamude hari kamɓe hiɓe huli yiingo haa feƴƴiti wono iɗen anndi ibrahima Nakha'i o jeyaɗo e lolluɓe e karamokoɓe annduɓe sariya Allah ɓen kuufanu o wonno hari hakke ko añi lollugol ma hakke ko añi nantugol inde no wiiretenno so naatino ka juulirde o jooɗata ko hay e binde piliyewal o ɓaaro sakko yimɓe ɓen sappomo ko kaarini no jeeya e makuji makko ɗin o maaki yoni neɗɗanke nambara nde o sappodirte o yaltita tun fof sappomo ko no kaarini hala ko fi diina e fi aduna oti wona sappodirirede haray toujours e mara feere kono geren ha wakkilo ɗen oriyanten anniye men on e hella Allah subhanahu wa ta'ala ko lutti kon Allah nangirtama goɗɗo e moƴƴuɓe ardiɓen mo maake Abdullah ibn al-Muhayriz o naatuno ñande goo e bitiki goɗɗo soodugol goɗɗum o landi fi prix on ɓe ɗuytanimo fii ko o kaarijo yimɓe goɗɗo goo arin ko kaari joni fof immi gidigidinni fi makko tum o acci ɗon soodugol ɓeyni koyno waɗi o inni ko jawdi an ndimmi ari soodirgol wona diina an kam mi ari yeeyugol ko jawdi an ndimmi ari soodirgol komi ari soodugol kon wona diina an kam mi ari yeeyugol tawi ko tawi kon ɓe ɗuytanaymo ɗon ma ɓe rondanomo ma ɓe iwtira ɓaawo makko ma ka o yaari o bigidi wingi hara alano wa'a tawi ko ɗum ɗon mapinimo haa imamu Awza'i inni womo ñentinayi yo ñentin sifa o mo tawata jama on majjata ka o woni ɗum ɗon ko yen faamu huutoren ko wiyete ikhlas ɗum ɗon ko jikku moƴƴuɓe ardiɓe kono harayno satti waɗugol kono ko yen geru foolen wonkiji meɗen ɗin mbela jo en ɗuyta yiingo ngon ha Allah hawrindina en e laɓɓingol golle meɗen ɗen en toriki Allah kanko woni bajjo seniɗon yo wallu en laɓɓingol golle men ɗen yo wallu en laɓɓingol annuyeji meɗen ɗin geren ɓeyden kulol Allah ngol ɓeyden wakkilade foolugol wonkiji men ɗin e foolugol seytaneji meɗen ɗin e foolugol ko wiyete kon ɗaɓɓeri nantugol inde geren ha ɗum ɗon iwa e meɗen mbela jo Allah jaɓana en konɗen gollude kon haray koko wiyete ikhlas no yaaji noneji muɗum no ɗuuɗi kono yen andu ko ɗum ɓuuri hittude e dewal ngal karama ko ɓen no maaki dewal ngal wawatake jaɓede si wona sartiji ɗiɗi heeɓo ko wiyete ikhlas laɓɓingol annuye on harayɗa andi ko Allah tum fandoranɗa ɗeɗo ɗen golle ɗe wonɗa wadde
ɗum ɗon si heɓaki e dewal ngal jaɓataki. ko noon kadi jokkugol oɗo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e laawol ngol o wallini ngol taraw mo o hoosi on o inni ko ɗo rewete ko ɗatal ngal ni jokkugol mo iwtira ɓaawo makko e dewal ngal oti woni rewde ngal gera ha waɗirano o waɗirta noon ma ɗum waɗirano sahabaɓe wonduɓe e makko ɓen waɗiri noon ɓay kamɓe ɓe wopata laawol makko ngol gera ha waɗira noon. ko ɗiɗo piiji ɗiɗi wonata sabu jaɓede dewal. si goɗɗo rewi Allah tawi anni e makko o moƴƴa ma o rewiri Allah tawata na noon o duwa rewirede wona e laawol nulaaɗo ngol o iwtiri ko goɗɗum o sincani hoore makko o waɗi ma o waɗi ko sinca hara wona ka nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam rewra haray dewal makko ngal wona jaɓetengal. ɗiɗo sartiji ɗiɗi ko sartiji jaɓede dewal. ɓay noon hiɗen rewde Allah digi fi yo jaɓan en alamo rewirde digi fi yangitagol tun ko fi yo jaɓe. haray laɓɓinen ɗiɗo anniyeji meɗen iwtiren ɓaawo nulaaɗo meɗen on jokken sunna makko on beela jo o jaɓanayi en dewal men ngal. en toriki Allah kanko woni jaɓowo. so jaɓali goto jaɓata, so yoɓali goto yoɓata, so ƴettali ƴetto ala ñande alqiyama yo tawa hara dewal ngal ko lewɗen mo konko ko laaɓi tundi o yollaki e muɗum. aqulu qawli hadha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman